We don't turn our back on refugees. At a critical time during which humanitarian aid is being cut, it is vital to continue supporting refugees, displaced persons and their host communities. Actualmente, más de 124 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, persecuciones, violencia o violaciones de derechos humanos. Els infants representen més del 40% de la població desplaçada per la força. La Fundació del Futbol Club Barcelona porta a terme projectes propis a Catalunya i a diversos països del món per donar suport a infants i joves, refugiats i les seves famílies. It also implements joint projects alongside the United Nations Refugee Agency and other organisations. Today, 20th of June, World Refugee Day, We send a message of support to all those people experiencing this situation. Y reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida a través de la Fundació del Barça.